Tiano pay mamu nyina chi eba SOMPA 106.5 FM Accra ebraso se dwumadi e friend Ghana today no ye de esomo Ghana today ni ye dwumadi a ye de hye ensem we fa Ghana ho de edi ehim na edi ade ncheche no na ya mama so ate newspapers abedwa so trending stories ni nyina ye de tudwa e fa Ghana ho nko ade a na chese ye ba bedi ho nko ye frame AKOSUA ABOAGYE obetimi aframe AKOSUA nhira na se de nyame ye hyira no ebiso nyame nsem hyira na mu nipa ye odefo OBREMPONG de won fa bi enka ho eti atena se die ne ma papa bebre ene wom ye ba bobode wo bokrata no so na wotie bi 7 anasa no SOMPA ho sema aduana enum a 7:45 ye be full lines no na wo de wadwenkyere aba mu wi a ye de motivation ebema mo mu wi a ye de nyumeko ahodo mu boye chidoma ne ma papa obetimi de adudwa odofo bi edi ne birthday obetimi edi afa SOMPA 106.5 FM Accra odofo bi edi ne birthday obetimi edi afa ho na eno nso so yakenkan ne yatie edi ama oni nyina ye dwumedi a ye frɛ no Ghana today nti ye mo akwa aba me nkona me adult children no de watena se me mana akwa aba be me na bibia abokɔ de Mame nyankopon adom ye ho ye ekura ye mu so kɔde ne ma mo now say eya na obrempo bebre underestimate blessings are any tangible okay eya na ye dwen se enhyira ne se nyame ama me breakthrough menya ka foforo nyame ama me breakthrough menya ka foforo menya fie foforo menya adwuma ye menya kunaware eti ye focus on the tangibles good but enkwana ni ho a ka no ntimi ntwi ampa eti ye se ade nya chiwa ade nso chiwa message nyankopon e kan say I'm not done with you yet meni wiye there be etia because nyame onye God of waste on waste time and won waste life on sebre there be oye investor oye good investor it would nkwane ma wa na eche say there is something in you bibi wo mu a ebe ye nhirade ama wiase ana ewiase wo bibi e de ba be ma wo enti ade anya chiwa either say wo nyame ba be fa wo so no ye nhira ma obi ana say obi be ye nhira de ama wo fantastic enti no ade chiwa say wo ma ade achi me bi me da wase men sheni mu se obi be ma misika kese bi obi be toka bi ama me fie ana se mi kohia be ma bi ama na dom yansa na madanya me sometimes niam ye more valuable in life no eya ye mu ampa the gift of life the gift of life me say de bia me ka story ma me bia ne baba akopɛ akola yi yare no tam ne de ne call South Africa where a doctor for dinner so say I beg you sike bia mu pe bia matua ma save my daughter for me save my daughter for me but at the end of it all no akola no wi akola no wo free ho eti akola efis enkwa no wontimi mfa sika ento enkwa no ye de sika to a enye ye eti sa blessings no eya mama ye nnyam mo waseda no so ewade me da was emframa me humi eno nko aya de ka wo kasa me ntua enka me ntimi ntua bida se me call ye me different me fi be mo de me call ya wo san de me bae no odomfo ni obobrohufo meni sododo enti me da wase eya ye nhya sane ma no enti bo se wo behu obi na na wura ho wo obi na wo complaini wo bu san se de enti na wo complaini a ai menya 35 years me nware me wie school me nya adwuma nye me de meti we mani nye ene obi agya me onti de bia na ye show only the tangibles ye betimi de yensa som anade de be but eya nne no se wo pese nyame biebie kwa kase ma na de tangibles ne ba automatically focus on the intangibles Lord, thank you for the gift of life. My gratitude no so. Obrempo me menya sorry ya. The first thing, thank you Jesus. Hey, thank you Jesus. Thank you manin odebia, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, me da se. Metimi ko Johnson se rade me da wase metimi adwonso. Metimi jam nem se rade me da wase so timi meja me. Metimi shanta be se rade thank you for this dress. Obi fa jojo. Rade me da wase atade a wo de ama mi. Obi ye naked o. Entade na ebu mi so me da se. Me shampa bo me se rade me da se. Me betra me kemam se Lord thank you for this car. Ampa. What's not trotro me rade thank you for set menya trotro atena ma metimi atua. Obi nante. Rade me da wase se menya taxi me kire. Ma wasida no so complaining ne dos dodo etina ye hu nyame anim nyame no evi se wonim the secret ne say was God inhabit in the praises of his people onyame what na ye yiem eti wo muti na ye yie ne na seda ma no no obrempo no na o sifom eya manyame sifom enne manyame sifom manen free na henie mu na wo mre wo environment ne ba bia wo no
So we take him, thank you, Jesus, thank you. Man, let God come close. So our officer, master, now met now. Your atmosphere be a while. A yamia kono, a yenefe, wada krobe sorry aba. But on us cross he never sleeps, he never slumbers. Create the enabling environment for God to move. As Sedania ye. Oh, bathroom na wujari ade me da was in soya me dijari. Ay. Me mean to me monsu. E karamo safaya bata. Oma towns na ba no pay. E wade me da was a seminar me odi ama me dijari. Obi anya sika ntobi. Aye yen kan wudi o. And asen kan wudi. Woni me diniye. You have done me well. And then me pa about me say you have done me well. Not because I say me war enti anya no. Not because I say me wo ma. Not because I say me general manager ma SOMPA Accra. Enya no ntina me de nyame ase. Me de nyame simple se na ni komi ho. Me de nyame ase se o ma ne do baba ko pe ebe wu ye e de je me nkwa. Anu ntina me da na se. Se wa hu menwa bebia na me shadow. Bebia na me salvation. Watua maka nyina ama me. Me na me sese me wu. Me na me ye diboyeni. Me na sese nka ye de me ko sai asenua no so. Nanso so adeshimo je be hwiegu maame me na masena me yedai me san wo eternal life if so de ne honhom aba be shemi ne honhom no de abetena me munu nteme dana raze thank you said the indwelling of the Holy Spirit erade me da was se wo rinya me na wo rempa me da erade me da was se me defini me fibe mu aye nhira erade me da was se wo aye me tire na wonya me tuo me da was se akodie bi e be sori etia me na rinyina me da was se Yehowa ne me hwafo hweri hia me erade me da was se ne me hia bia wo de be ma me da was se wo ka me hu ntimi nsuro me da was se de otimi mu no was so seen you we say me da was say if God is for me who can be against me me da was say wo beto me puno e wo matamfo anim me da me say ma was da no so power of gratitude and thanksgiving it opens doors that nobody can shut the bia wo be ma watamfo abrash ade na tu no omnim say wo re be ho mo complain. And so at the end too we say ready mentias ye the entia we to me nso me da wase because it could have been worse. It could have been worse. It me da wase ene de me dija wo fia dai wo bie wa no da nyame asese enkwan ye wo dia na se wunya nya ya ye ne sisi a aduane na si wani mo beverage na wonom wo da nyame ase wo ma so ano de ko na no wo ko bathroom na wo ko jare enso na wo di jare wo da nyame o enso no na boy enso no na boy wo da nyame ase wo ho ahode a wotimi ko a wo de ba wo da nyame ase se wotimi ko trotro no wotimi trotro na wakwa kwatenam no wotia 10 cities no wo da nyankopon ase wo ho wo da nyame ase ma wukunu wo da nyame ase ma wo da nyame ase ma wo ma da bia na wo bo masobo na ankoda me wo mi obi te mountain watena ho 40 days ade ya wo pa wo ba ko wada nyame ase nkoda me na nyame de acha wo no wo bi te mountain se wo se wo pa ware wo nyame ma wukunu wa ma wo yere wada na se we should thank God more. He inhabits in the praises of his people. Eti de nyame ase ma SOMPA Accra me de nyame ase ma OBREMPONG wa brabo se me kai mo na mani age me kai adwumayefo wo SOMPA Accra me kai me CEO Dr. Blessed Foster na mani age me kai me kuna Kwesi Aboagye Joseph na mani age me kai me manumu a na mani age me kai nkwa me kai salvation me kai nyame owo me I thank God impo for the gift of prayer. Se me konya me anim na me da nyame se OBREMPONG se me kobompa ya me se rade me da was so amma me the ministry of prayer nanka who am I to come before you me ne wan se me ba chedi ampo nyankopon bo so ni asase na me de ma de sede abeto nanim me nsem fata se me enter before the throne room of grace na me receive mercy menya humobro me ne wan se rade wo be hu me mobo eti be da wase ma ne bro so dodo e se me bi echemu kan Old Testament no a na wontimi nkonya me ani mu e only the high priest o nkwa na timi ko and oboni imponi this we check giant afibia and na Yesu moja nti wo hye wo dem na wo yamfom so se rade fa me bone chem ho no ana moja na kasa ma wo se wo na nyame ase na de yan e di nti na wo complain e di nti na wo nage edi enti na wo bo wukuru ne wo yire sobo ne wo masobo ma waseda no so enti na wo bra bo ato ape no waseda swa wo ye bonia ye dodo ehira bebre wo ho breakthrough na ma ye de ani breakthrough kona koda nyame ase eti OBREMPONG ye ko weekend yi mu yi wonya sori ya no paseda no amane no so wonya sa atade rade me de wase atade a wo de acha mi
woni mu nso awurade meda wase nso a wode ama me wodi ko ukɔ adwuma was awurade meda wase so mama adwuma ye boso nso ne etua wo kana salary ne betomu a wo se awurade meda wase se etua me ka menya bie awurade meda wase wo sori na woni bo ukunu so ye awurade meda wase so mama me kunu ne bi woni bo yere so awurade meda wase so mama me yere ne bi ma waseda no enoso ene eya seda ene de brewo Obrempong de obokrata be ne de wani mu ye mami yes daily gist yen wa ha obegist ampa new crusading guide waso ono obeye crusade no guide yen correct wobreko daily guidance so da bia wo guide yen chronicle so chronicle nsem ni nyina kama na the insight wa fechi na ni din en wo hwe nsem no se na yetie ena daily post na the Ghanaian publisher so publish bi ena Ghanaian times ni nyina mu no na the herald wono so de kakra ena mase ya na the papers no ni nyina abegudwa so medase mesumi o daily graphic do obokrata wa hana no efa yoko smashes online scam in Ghana UK recovers 15.19 million US dollars into the Attorney General Dr. Dominic Ayene Akuritenga Ayene or the Nababetu and I come say Ghana today time heba Mr. Drono yeda omase Hajia special local foods endpoint homeopathy clinic Yamvita a promasido diabedreso and a casa natural mineral water woman so eka ho comment any Obrempong yen shase na yemobo bobo so yen ko yenim sesia any me shase na me the daily post na shase e de free ha na daily post kakra wode aba en wo che se 1.3 million Ghana for any adwumaye unemployed youth na say womo ehunu womo na ni nyina ye yero pariado na Pablo en wode sa ehwehwemu aba na wo che se sa de we say no eye security threat pa edem wo man no eno nti wono ene na so ye ni nyina no behwe na wo mo atimi aye ayi sa 1.3 million unemployed youth no wo mo atimi ayi wo mo ade afiri ho nti aban eye de obetu bia aboa amanyumanwuma no bebre etumi aba na Ghana fo bebre nso anya bi etumi aye na ukopiemu ewo eye Ghana Shippers Authority a pani oda no eye Professor Ransford Jampo wono na ekasa wa haiwa kire se obi baba adwuma na asenia wada bi ase attitude na niema lateness bi adwuma no oba as wo ma wo ba as adwuma no obeye sene na ye wanyi ntumo kina na sene ensem usisi ewo na rerugu no enurada na interior ministry no e de curfew enhana e de ba ye nti enura na hyase enura na nonum se wuradem se ene ubepia chese nka ye ka no nsia kase no ansa na betimi apie afei wa o shabatakari de na mabonten so ye chewa ene ye danto asene ma wa betu tonfuel wo galo mu nketenkete ye chewa danto asene ma afei se nipa mienu miensa hia ba huhu ye guli ma ban no eno ye mpene so kra ewo na rerugu eno nso so wakyerɛkyerɛ mu saa ewo ɛhɔ no mu a interior ministry no ɛde ho nsɛm ɛde aba Ghana police rampemo se edu IGP yera Christian Tetayohono ɔno nso kra de bi beto aso kyerɛ sɛ wɔde reinforcement ɛde akɔ akɔpiem ɛwɔ na rerugu sɛ bɛyɛ asomdwe ɛbɛba san sei wɔn ahyase ɛhyehyɛ adan ne adeɛ ɛwɔ hɔ a ɛnya asɛm kuma ɛno ho nsɛm ɛwɔ daily post mu ɛna wɔsan de aba ɛna se Attorney General Dominic Akrotinga Ayene wɔno na ne mfoni da ha ena timi sa ha microphones na ni ma wokasa ense na ebra wona sompa kase ye bon komo no a ena Kenneth na ya kuntunkrunku oforiata wono nso ni phone da ha no wasum na no timi sa asem ha no ai papa bi enwom no wase ebi ntiye kura we de Kenneth oforiata won tiye kura obi a woyade na Attorney General so ebo ne suje tire sa Attorney General say baby a Kenneth oforiata hye e wa America bia no wa file extradition request e de akoma America aban no se me ame wafa Donald Kwaku Trump America mampani wonhwe na wane ni office na wo ho ni nyina ne nkamum na bia Kenneth oforiata hye bia no se CCTV cameras ene be kwa kwakye ne de na baw se de yo se du prebo mframa na taba no kura so no de ne beto abehiri no e na to kotoka kura ura obeje na fi wode na gina mrada no na wo ye no se Kenneth oforiata akọ high America lawyer fo a wo mu nimu de enimu mra no chese wono edi law fo no woda kura no a wonim ba bia mra ne da no eno akọ high wo mo se wo mu ntutwanyi no nanso wono Akrotinga Ayene ene srem sai wo mo betimi a hotiri no e de na begina mra na no na mra ne na di ene na Attorney General chese wono se wotimi proof se Kenneth oforiata empo wodi o man sika wan Ghana city kura mpo a wawie na adwuma eno ano no ena wo ye ewo eho no mo na
ɛno yɛ daily post nea wɔde ɛbaayɛ the new weekend crusading guide emu na mehwira bɛgyina yi ɛna wɔde aba no wɔkyerɛ sɛ wokɔpie mu ɛwɔ osu youth queen mother sɛsɛ wɔno na champion ne sɛ sompa akunafo akyɛdeɛ no yɛyɛ bi wɔ ha wɔse wɔhu yɛ no ne ɔno nso bɛyɛ kakra wɔ hɔ no de aboa osu ɛne ne mpɔta mu nti yɛmɔ naba so sɛ yɛyɛ no ɔno nso ɛyɛ bie na mmom ɛyɛ a wɔmo nhwɛ na wɔmo mfa wɔn deɛ ne mmra sisi a sompa akunafo akyɛdeɛ no sɛ wɔde yɛ maayɛ a wɔn nso fa wɔde yɛ bra na asɛm kɛseɛ bi asi ha asɛm bi aba wɔ ha sɛ yɛsɛ mmdcs no bɛsi na yɛnti ebinom ka o abankra kyempanimfoɔ sɛ wɔn nam nyinaa yɛ a wɔn kɔ ha na wɔn aba na anɔle ndokuru 29 mmds ɛwɔ nkran ha wɔkyɛ wɔn street light nyinaa sɛ na afi ni wɔn mu nyɛ sika na wɔn de adidi nti ɛho nsɛm kakra wɔ ha sɛ ɛna wɔde aba ɛwɔ the new weekend crusading guide mu na MIF Mineral Investment Fund for one board chairman. Ya children na kwa gyina sraje. Ese wono won declare na asset. Na wo ba bedi dwumadie kase sei. Na se wo untimi declare wo asset ya. I mean for the where and for the how. Ehon sam kakra e the new weekend crusading guide mu a. Wabo mu kakra e de amawo. Na wo kire se pani a wono wabo ne din sanka wonko no wonko da hwe na no. Ese din katia wono ankasa ne ba. Kwakwa ese din katia junior. Wase adwuma no wanye wompe womfanya hwe wase womfa adwuma no nya hwe wana zo womfa adwuma no ese dinketi aba no ne ba no wase adwuma be no so womfa e no doctor kwekwe ese dinketi adwuma wase womfa de na nya hwe wo be man position as onko MIF eno zo wompe wo ko pede ho wase wompe adwuma no wompe wokɔ hɔ a hwɛ sɛ ne nema kodin ɛno kwa mineral income and investment fund wokɔ hwɛ hɔ din no sɛ ade bi office wanya fɛ ɔsɛ mo from office mo fanya hwɛ wo beti na fie na mama brown mama nimfo ne da okay sɛ waka wɔno a waka wɔsɛ awade no wagyae but wɔne ne ex husband no wɔn mo yɛ adamfo wɔn adamfo we nya awade me ntwempra ne bia da bi nya no a wono holding integrity high pa na mmom aka se wono awade e fe na awade won wade bio e was say I would not marry again na mama Brown opens up after confirming divorce was say awade no wono ane nkoye wono ane mbae nya de obe wade bio enti mo mana so monyo no won am crash ne nyina no mo hwe yie na manim amutumutu wo bia ni ho a wo be gene crash atum wo bunya na se wo crash na mfa enti ha ho nko crash no nam ho no wo bɔ ne bra obi o mfo bia mfa na me do na me pe obi a onya na me hwe video no so wabre matete na chedodo di enso no na no ni anim se pandai enko ana ayi emobro mpenoa ekoye display wo ho yesu kopie mu anlogan so a ayi EP basic school ye ho nso so mpenoa kɔ hwe school fo na mame ne wo ka sei baako de wa hwe ma hwere ne nkwa ɛyɛ hwere ho sempa mu miensa de wo mo critical condition mpenoa emobro yi bis wo mo akɔyɛ adwuma ho pa Ghana National Fire Service wo ma hyase ɛhwɛ trotro ne taxi drivers ne cars ahodo no wo ni fire extinguisher wo me yɛbɛkyew bro nya yɛ hwɛ ma sɛbe car fun bi emesi kwan so wo bere kɔ extinguisher anim na ma me sɛ na meken enkran ni kuma se trotro drivers no car na ba ha bɛka sɛ ayi hwibaro bi aye pia but gbogboro no de pai do me kwa benya be ho a ifo ta cars ya 207 ya wo mo de pai cycle ni akra to afanko bare yi ujese ba obeka se doctor declare wo mo nyina fire extinguisher akra bi ha do ba fo no kra tim kro mu ni ma de ko de fire extinguisher eno na nano na nsa ne ye ne DO2 Desmond Aka ebo nko no che se no kre won be kwa fire extinguisher exhibition ewo drop for no mkoye checks ewo mo ka mu enra won ahyase ama the new weekend crusading guide e de honsem kakra e de aba eno mu nsem so yabo mu e de amawo daily guide enso de kakra de aba wa for daily guide we are na me so me the daily graphic aba mo daily guide say Baumia is a winnable candidate nipa wa kan sa semu Samuel Abula Ejinapo one day ka say was say dey one we declare ne support e de ama
Dr. Alhaji Mahmoud Bebo Baumia say one and what her obetimi edi enkunim no. Ghana Statistical Service one more report and about ya one more say over 1.3 million Ghana for yeah mabuno womu moje tuo moja so yeah obetimi aye adwuma de amoman no wom ne adwuma ye enti national security threat pa page 6 and what the about watch say crypto scam one more na ma be for interfere so yes digital money ni bi na one more de giamanfo sika pa wo ho no wo de yera Raymond Acha nimfo ni dia ba ha watch say iyokofo age 15.19 million US choppable America Donald Trump dollars ni bi na amanfo nam so a na nka wo mo je e de afri nkrofo ho nanso iyokofo de wo nan si fam no wo mo age sika ni nyina de afri safo no ho a wo mo ache wo mo de wo mo gina mena na no kra butrika wono nso so eja wo abutrika bobo wo so de wo be ya crypto scam we according to you wo de wo shortcut se obebo bra de enso no enti iyokofo ache no na wo mo de no asset example no na no enra ekofo dia high court ne kwa atetena wa che say me bra pani protozoa aka ne no wo chief of staff ne officer say si wo no na ye MP e ma de she wo suhum wo de court say Kwadwo Asante oboafo wo de court say wo moto about 2024 no enya protozoa ne wini ye ne yo no oboafo ne wini ye wo mo court no high court say o mpane ba bi Ade utesa pandainti obi apese oye ahesem ade anso no ade wo mo hwe ne esi wa akwatia na wo so wo hwe akwatia no munsua na akwatia de no na eneskumi so court no declare say wo no na awini ene say na no asem kese ba ya no eno ho asem na mom say pandai de no pandai de ekura mpo no Supreme Court say rera no kro de tabono de atoso abato komisa nim no wo ye ballot paper ba akokora no a wase wa kontem court contempt betimi ache no eno ho nsem kakra edia ba nti protozoa be bra pani court no se won konanim na mami AKOSUA cartoon bi a wode abaha no was it National Service Applicant Preference 2025 na osha dia wode abaha dia chese was it gold 13 rural area teaching na mochiri sen na wobia salai edna ni ache mo ba bia atro gold no ho no dia rural area obia so onko teach obia so onko mochiri obia so onko chese wo chire mu ane tintin tetem nyansa wo mo eyo mo service no wobia pe krum wobia mpese obekọ nkuro nketo anum na wakwakoye adwuma akoye ne service mpo ewo ho eno ho nsem no na DVL fo wo mo new number plate no some observations are daily guide ediaba ewo hase no na wa chire mu kakra ediaba na obehwe no wa oye ode we Greater Accra na ediaba Greater Accra sample bi a ode aba no say original slogan 2301-JR1 na so SOMPA new number plate 2026 1st January free hokono ho sem no ebeba no no mame na yi French for doctor your friend Dr. Def ya kan ho asem no nsia ka se ebo no mu na daily guide de abai was say French Dr. Def who poisoned patient jailed for life na papa no nimfo ni da hwe na no ho nwipa papa tim sa adwumbo ne wontirim yes the latest victim krompa wo kun no maame no 89 years no bia wanya 89 years a obeja yarehwe na wa ne person ekunu andi entina no yesa just wono de won pese obi ababada ya sabia ho di 2 days mpo onya 2 days no pepepa na so ya de no declare wo kun wo so ma do so dodo enti wo kun enti eno ho nsem kakra eno so daily guide ebubu mu kakra de baaye enso no mama ene komu na ene obrempong mama fa daily graphic emrana yenhwe na wo hwe daily graphic ne mu ha wode Dr. Dominic Akuritinga ayene awe attorney general and minister of justice ene odi ne mfonyina bahase na yokofo OBREMPONG scam yeah asemu the Economic and Organized Crime Office Yoko Oman recover 15.19 million US dollars from an international online investment scam that targets Ghanaian and British citizens. The recovery, described as groundbreaking in the fight against cybercrime and money laundering, involved tracing and seizing cyber, a cryptocurrency asset held in offshore wallet. Eti omatimia bomodiama scam jumedie bia no mu dupu Ghanaians and British citizens. Omatimia boura
sa cryptocurrency no brembon say wonim say the city akyeremu kakra na obi a want take cryptocurrency na se no watimi ate se fa sa online sika sem ho ne ma no mame sika enye sika paper se enye tangible enye solid ye abefo ntentan fidie so ene edi no nanso obi betimi de atade se mete hei se me wo physical cash kra no a metimi de atom account mu na ma ebia mame akosua wo hei wo cryptocurrency ne bi eno no ebi ne bitcoin ne ada ones ne bi no nti mi pebi a ese eno na ye di no wiase eno ne se system foforo a eba wobekọ ba bi no anhwe ye kura no a sika se wudi sika ya hye won nsam se no wonhunu bie nti ye online digital trade sika ye di no abefo ntentan fidie so nti eno na obi timi hyada se wo ton kai nti obeto a ye se ode sa sika no a ye di na abefo ntentan ne so ni bi no na ode aba abeto nti uni sika uni sa sika ni bi a wo sika kura da account mu utimi konane se ne sa de a ode kwa akotobi na nipa wode sa sika na ma no na watobi di afiri ne ho no no wanhwe yi a na waye obukata okay na kwaya scam bukata ni bi no enti samete bi a BITMISE wa ha ne laptop ye si hoi wose wo oton me na bi a me se me wo cryptocurrency ni bi anasa abefo sika no a yemfa ye ni hunu na nso yetime de tode no me na me wo bi na me ka kira akosua nhira se akosua nhira pe laptop yato u ni bi ntini e braname u fa sika botene ebia $20 million ana me ton no enti send $20 million to account emu na me mfa sika no a wo pe na u ni bi no a wo mfa wani hunu no me mfa sa sika no mumu no mawo ento wo account mo mawo na fa koto laptop no unya send sa sika no ma me wi an ma block unya send wo $20 million no block na say mimi ni sa ade no a mini capacity ni say me ma sa crypto ni bi okay na so madada do adada ama wudi ni ama na no abedi ni ho dia mame na fi ma block o eno na iyokofo adedi mu agi 15.19 million eti ehun asem no eda ha sei a enye asem keto akura anti iyokofo sa online scam no wo Ghana ni UK or matimia recover skabe $15.19 million ewo mti wode Dr. Dominic Ayene akoritenga Ayene wode ne fonyine ababa betoa Daily Graphic ani mo na IMF approves $385 million for Ghana complete faith extended credit facility review yen nyina nim se ye ko IMF fo ho se obeka former finance minister Ofuria Tabreso na eba in tranches. As I said, the next tranche, you know, $385 million no. Wamuchi say IMF approve. I bet me abuama Ghana. Yen sabet me atosikaso. Now, opening some Jonah petitions foreign minister over illegal takeover of Nigerian investment. Now, as someone katafeto so diunum. Now, opening say some Jonah ena wakan sembi na sama wakan ne say. Nigerian investors, what they are some come foreign affairs minister, say illegal takeover of Nigerian investment. Kwan bi ase nipa bi efa sebua kwanso na womo aye ne ma bi a ensem fata no ena wasre se empanifo mrem na wonto na mo a esefata na wonye ho adwuma sesia na timi aboa ama oman no afa ntoma pa efra. Na we aye statesman any business mogul say Dr. Sam Jonah has petitioned the Minister of Foreign Affairs, Samuel Okudzeto Ablakwa, to intervene in what he described as the unlawful attempt to deprive him of his investment in a housing project in Nigeria. Now, Osei, in a detailed petition, he said the intervention was necessary to protect the rights of Ghanaian nationals and Ghanaian-led investment. The petition is based on a protracted dispute over the River Park estate in the Nigerian capital Abuja, which some and other investors started in 2007. Apart from the petition to Mr. Ablakwa says some has also petitioned Nigeria's foremost anti-graft agency, the Independent Corrupt Practices Commission, the Federal Minister of Trade and Industry of Nigeria, and the Akakan. We say, or Penny say, Dr. Sam Jonah say, 2007 and only investors be. Wamu ekopie Nigeria River Park Estate
and almost chance so musisi the investment omu di omusikaye avere Nigeria for person omu fakwati kwanso no omu je japade ni free nsem obi ono ni investors abesisi adan e was our River Park Estate ho no omu person omu bu omu nti Sam Jonah the krata koma foreign affairs minister say illegal takeover of Nigerian investment omu no kwa person omu fakwati kwanso ji free omu nsem no ensem fata kura etimpanifonhwe na womu ntutu ni yie selebe ye beboa ama emfa ntawantawa meda Ghana ene Nigeria for entemfise ba ne se ne te ne se me ma hye majapade ase na medi misika edi djuma na afedie wo pese wo gifiri mi nsemfise bi ya menya Ghana ni eti ho asem no eda ha na wo hye inside Africa Nigeria apologizes over Burkina Faso military fight na Nigeria's foreign affairs minister Yusuf Tuga has formally apologized to Burkina Faso for the unauthorized entry of a Nigerian military jet into Burkina Bay airspace, an incident that led to the detention of 11 Nigerian servicemen. Na kwanya obrempong Nigeria for military jet bi bowura Burkina Faso. Eno omo say omo grounded no fe nipa be 11 omo chi wo Nigeria for apacho. Oma pa Burkina Faso for chew. So I'm sorry, enye boapaye say omo military jet be bowura will be airspace without their permission or without their consent. It Nigeria are accepting or taking responsibility. Now omo dia tudwa say yemfanche ma Burkina for no so omo nsa tokrata no so omo eba be ye ho adwuma na beboa ama yebetimi akoyenim. Na HIV/AIDS Society for AIDS in Africa launches scientific journal. Yanim say yare ne ya na bi mo dwen se wo ka sa me kominya nko metete nkwanchen he ya yare na wo ho pa obrempom bi mo kura de obi wo kura wo hu se wo HIV emo ano a no person spread it no was spread it o so ma manya bia ene ye menso so mi nko am hu but yes se wo fa antiretroviral drugs no a ma wutimi ye kama wutimi ye adwuma wutimi ye bibia eti no but ya na nipa ne bi wo ho ana adwenboni wo mutirim o say kwan wafa so obi di amane de a eno no so de be man krofo nti yenya hweyi ye de ye sinka abstinence is the best. Abstinence is the best nanso wo se wontimi abstaini before marriage dia any protect yourself, use a condom tedie mu boha use a condom never born ho ban obrempo ebi wa kokodru ebi wa kokodru pa se obi a wonnim no wonim yare e wono ho wonim spiritual altar sekuta no na waba ne nam na da wode ba bia wurawura ebi mu wa kokodru anu odene I say a man wo mo boba sibra no omo akokodru 1 am na wugina kwan ho 12:1 na obi abetamo no de watena kam wonim no si wokoku si wokoye wo den na wudi na chi jom serious o we are sen wan kasa no obi pocket me ginya me disanka ye o ampa o se re yetimi nya ahotoso se obi timi nya ahotoso se oni nipa we be kwa koda onsuro so benya HIV oba timi kogina kwan ho na ono twen o ye prostitute obo ba sibra na wonya kokodru agira wo confidence wo faith say nipa na oba be fa ne de na kono wonkoku no ntimi nya no he obekwa asa aba na ko obi mpo yenya sa gidie no wonyame mu a kienya sa confidence ni faith no wonyame mu say obetimi ya ye ne waka no ye benya gidie wonyame asem mu saa se ne waka no wo be ye eye nyame na akanti obeye wokotena aeroplane mu a wo wani da so se pilot no enkokun wokotena trotro ma na se taxi mu a wo wani da so so de wo bekwa kodru na onyankopon na wontimi nyini nisa obrempon enso uji ni pedi onyankopon na wontimi nyini ni se wo se wori nya wori mpa wo da no eye no kore onyankopon na wontimi nyini ni se wo se wo do onyankopon na wontimi nyini ni se wo se akodie bi e besori atia wo no enyina ti wontimi nyinya me nisa wontimi nyinya me nisa nipa wonhu ni tirim so nyankopon da ni tirim po adi kire wo etimi kire wo na omo kura obrempo omo join the kingdom of darkness no ji omo ji Satan di omo a omo ye agent of darkness onim se so opese wo se wo Satan bebo na na se obi a onu pe wa se wo no onu okobo udua anase bia wo malam bi wo ani da so so obenyawo na onyankopon na wonyini ni so obetimi ahira wo father of spirits yenyini ni yenyina semuni
eti prayer ba ko amede ma wese se obi abɔ ne sɛ ka kire wade sɛ wade me pese me hu na me gyi wudi me pese me hia wo me pese me hu no oya me yo kono afo obi amo sampa empai bɔ ne sɛ wade me pese me hu na me gyi wudi if you say we read Daniel 11:32 or say those who know their God they shall be strong and they will do exploit wamo obeye din no obeye niam akese akese wonnim nyame nti obi bɔ won tran kakra bia na ehu abɔ wonnim nyame nti wo start project bi ase na wakawa wonnim nyame nti se obi e kan se mi pe na wabamu obu wonnim nyame nti wo start business bia na ehu abɔ wonni nyame nti se wo free baabi akɔ baabi a na ya ayam hihie na nka wonnim nyame a eti bɔ sampa ene ma wo ho awurade me pese me hu na me jiwdie esen se de me gini padi na se wo hia ba ma na so ba wo do no kra wo ene da so se woni hwamo so at the end of the day kra bodi hwamo no kra na be break you no na so onyankopon say I am not a man that I will lie or the son of man that I will repent the makan meye catch already me pese me jiwdi me pese me hu I like it me mami hu na me nyiwuni obempon ba ya obetena akonya yisu uni gidie wa akonya ne mu say entento mo gidie a wo ntina de akokodu abetena akonya yisu gidie ntina maba betena ha me gidi se kasa me kasa no ebekọ akiri me kwada nra na adwo no na nim sa ade be chiama ginyame di sa gina sem di sa eti bosampa ye na ma wo se wrade me pese me hu na me jiwdi sin bibia afie wo gidie se nyankopon wode me betwa amen wode me ne mabusua nyina betwa asomdwe ma akra emu adwumayefo nyina wo kra mu wode betwa yenye nyame ni sa na omukro mo wo kingdom of darkness kra bonsam soma wo mo wodim so obedi nkunim omukro bonsam no kro no wo ye fake you know o use fake powers no kro mo ginidi na nye sunsum nyina awura sunsum wagya ginyame di sa yenye nyame ni enti obrenpon we ye daily graphic de bokrata na fa biblia na nche na ye be phone lines piao ene mame nkogina ewo ene mame fa line no ntudwa na bra so 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 enche e be be phone lines obren point was yo mame ene me gina the insights the obokrata no anim ehwa ene me gina na ha ne de ensem no de baaye no ase emufa na no ya oboboso a na ba ko a me bomu eye mame Joanna Jankuju wono na e kire se yenhwe pa na yemwa yenho na yemfa ensa no nwuma emwa yenho ne no na betimi ama enwuma de aye yetena ho se ye twen AKOSUA no a bomu degree ahodo HND PhD emeritus professor near the titifie sa no a emwa ye nso do nsa ye bibia anke betimi aboa wo ama wo so anya adwuma aye na bibia atumi aye fine na West African people organization omo na me nhyeden hunu ba bia o mabase efri womo se ye from West African People's Organization wapo womo condemn military actions in Benin say ECOWAS for day asodafo eko Benin no womo say entwa ye kura nya ne kwanso no ensese nka ye de asodafo titiri pan say be fa Ghana fo kura bi di aka ho na ye de womo eko Benin adan a amanfo atemtiku eno nti yenko stop wo saa de no anya kura na editorial ewo Ghanaian publisher mu baba begina samufo adwempo wo se wono de nia wo ye ne wo kan se eye collective responsibility say accident free bra ye di abra ye bo ye ho akodi bronya ye di bronya ni mu e na bronya na chi nyina no eye ankura bia so die se wo beboa ama akwanhia ya na sisi masa bra saa bre we aduru so no ye nyina ye beboa na ye yi saa hawe nyina e de afri ho na me bra pani da ha Dr. Brian Champon abetifi mrache bedwani ne mfoni eda page 4 ewo the Ghanaian publisher mu o say me I will be NPP's presidential candidate baby I was wa ba 9 dia kodu no ne grassroots for na edi agro e na grassroots for no wo hwe moma so sie ya no ehu so beto ama na wo hu wo hwe wanim din no ehu se wo beto no wo hwe wo manim din ehu se grassroots for no eniema hyehye wo mo pa sanse wo mo edi anim nkane no 2024 wo mo free di anim ne wo MPP mu wo mo nyina obi a mo number wo bia ntimi nhegu na emum wo no en wo ma hunu se wo mo de ade ne ma no a wo betimi akohyegu na bibia atumi aye fine eno nti
wɔno sɛ wɔbɛkɔ abɛyɛ presidential candidate ɛde ama NPP foɔ no wahotiri to me ɛde afiri NDC foɔ nsɛm na maame page 11 am de wie ɛyɛ agudie ho nsɛm sɛ nyame yɛ adom a AFCON no ɛhyɛ ase akwasi ada yi o na asɛ Ghana foɔ nka ho ne ntino Ghana foɔ mpɛ so bɛka ho asɛm Ghana foɔ ankɔ AFCON ni bi African Cup of Nations no yankɔ bi ntino yɛ mpɛ sɛ yɛbɛka ho asɛm but the Ghanaian publisher ɛde ho nsɛm kakra de aba a wɔkyerɛ sɛ nyame yɛ adom akwasi ada yɛ ɛna AFCON no ɛhyɛ aseɛ na Chronicle ɛna megyina mu sese wɔse yɛn kenkan Yohane nwoma no etire dunum enyimu no aduonu enson John 15:27 na nea wɔatwerɛ hɔ nie wɔatwerɛ sɛ and you will testify also because you have been with me from the beginning enti wɔn kasa nso ubedi daseɛ san sɛ waka ne ho fiti ahyɛseɛ ɛde ba besi ne efiri January ɛde besi December no aha wɔse na mo nso mobedi adanseɛ efiri sɛ moka me ho efiri mfiriaseɛ sɛ nyankopɔn sɛ yɛka ne ho efiri mfitiaseɛ na yɛnya ne mugidie na yɛpresi ebehunu no efiri January ɛde besi December yi yɛnso yɛbedi adanseɛ ne bi former Maslok boss say ayi maame ayi tamakulu said nam tamakulu wɔn a charge no ama no 10 years kora wɔ so wɔn da afia sɛ 10 years ayi hunu ma ayi Dominic ayi ne sɛ wɔyɛ near extradition sɛ wɔn bɛtwere na ba Ghana na afia aba bɛ 7 to 10 year jail no ɛwɔ Ghana ha se ɛho nsɛm no IGP deploys reinforcement team to and armored vehicles to Nararugu ɛho nsɛm kakra ɛwɔ Chronicle mu a ɛnyɛ asɛm kuma Ghanaian Times ɛna mede Times na mede awie kra ɛwɔ ha se na ansana kra no the Herald ɛso kakra ba Ofuriata arms himself with elite American lawyers fight his extradition in US court kyerɛ sɛ Ofuriata sɛ nya de Ghana ha obesi ha bi oda momfam Ghana ɛno nti akɔfa American lawyers ɛno mu di ma no America hɔ sɛ wɔ no wɔn mu ntibɛ ntwene magana ha se kura ɛho nsɛm kakra ɛwɔ ha se Premise Fuel Committee renders account to fishing communities nti committee no a ɛhwɛ Premise Fuel no so no wɔn akɔbu akontatrodo ɛde akyerɛ fishing communities no ex-store boss loses bid to dismiss US bribery case to kanepani ano ɔda no wɔn nso so wɔde kɔ court sɛ US bribery case bi ade ato ne so anka yenhwe na yenyi mfiri ne so na nso court asem no wadi ntwo ewo ho Ghanaian Times me di wie no eno no de aba ha se bronya bre ya ewo mu yi se wadi aba eno akra wo hot bite so na adwadifo na eka adwadifo no se commodity price decline enti se niam no ene bo na aba fom pa enso still adwadifo say yemetade no okay Mate Obrempo so still I must say ya tell me so mate so eno akra mate say spare parts for no so ka say o mate o money ma so pa enti Ghanaian Times no de ba ya no me da so Obrempo me ka was ha SOMPA 106.5 FM akra 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 hello Meju so Oga Jesus Pradiara da SOMPA techima ni Oga Jesus my SOMPA techima ayo Oga Jesus SOMPA techima mami ntio yo ya damasi anopa yankopon shira no anopa na minti ambo pacha ma Musa Asante ena ye third vice chairman MPP national oba first vice chairman buga mali ena meta pacha ma Toma incoming bro is regional chairman mami wọ́n sẹ́ ní sátìbàdì à ní ìka sẹ́ àjọ̀dìfọ́ sí ọmọ tètè nìyẹn so yẹn tọ́ nìyẹn náà ẹ̀rẹ́ no kúrẹ́ o na even kúrẹ́ ni yẹn àdìrábà fọ́ díẹ̀ ní ọmọ tètè so ní ẹ̀ rẹ̀flẹ̀tì àdìrábà ní ibi mọ́tò mu ó kọ́ máa di à spare parts sẹ́dá náà mo tọ́ ọ̀nà ní sẹ́sẹ́ kúrẹ́ àbúrò níbi àbá àbẹ̀ká fún ní hu sẹ́ wọ́n kọ́ máa di à náà yà kàtà àdìyẹ rẹ̀ náà tẹ́sí 200 cedis àbá bẹ́ẹ̀ 190 or 195. Every crowd the corner like 220, 250. That's my fear. I want to know a system. I want to know the hour. I want to know what kind of boy I asked for day. And this year, man, you could be about 2 foot to the good penny. No, they are not to any so. Maybe I'm a country MPP delegate. Maybe not worry 31st January. I beg. Say MPP need be a wouldn't say, oh, don't you to about my here. What I told you, Bribiana, come out and them, your driver, and Antipa,
Kurobia make us about me t-shirt na me who say am esa. Ni who so be a dey so ano na ya sere na wie nkura mo say nkura mo bebe wi ase ni nja ba omia and the next candidate for MPP. If you are saying to me 2028, we are to about Sama Bomia, no me to Frank Sama MPP, not 2028. I want to have money for any of the Nayagi, or Mobile Deal and free. Mensome dance 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho your say. OBREMPONG Josu. After the end of the video, so says, send an income for the back always the lawyer listener or SOMPA. Yeah, that's a papa. Once and some I think, once a more can say, you walk on the will be at the public here. The area that some for a dinner, a young car. It's also a crucial more than for the trauma. The guy, I never have your opinion, and we are John. I think he has any. Then he could be there, he said, oh, no, did you say, Obenia, more dinner by my it could be the my. I don't know how you can find against you need to tell me what you are doing. We have to say, I said, the problem. Oh, you didn't know that we can do the year. The better between, you know, because you probably one more the country, I'm hearing, I'm why. All the thing is, you won't hire. And control was into a now, yet, when she phone, I answer that a pass will be a mupuha. Now, when she phone, answer it, a war information center, or Yania so be brave. Hello, Madam. Would them a general would them? Jumaye. I think come to you. Next week. Every Juada could see Yawadano, near Bechamadiano. Yeah, you best start here the list in a Monday. Okay. The Jenny Modia Oda so that the Befro baby, I want near the Abro. No problem. I didn't meet you. I mean, I can't even say I want to go by sample incoming president. And let's have him. I think you can come with this. But I'm going to check a car. But I'm going to be I don't think you can on the mood. Oh, Jenny Mola and me and Yanasu, yay 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning. AKOSUA to send. Nyamia Dumo. Pato Nanama Dansuma. Yo, Nanama, Mate Mamintio. Yo, AKOSUA. Let's do it because they sing. I mean, Cham Papa, Dr. Mahmoud Baunia. Ghana for any for. I mean, Chia, Don Will, you had your Captain Mohammed, and that Repuduta, our Tapataka for Jan Fire. Minia, of your Becca say, Yatin Masofa, and Ram, that they are the profit near Water, they are the world market, the city of marching. To Overshire Water and Lawaha. Now, end this new mappa, I'm a ton of fresh fish. Okay, me saying, I put part of friends almost in Yama boy, the Yama boy, and so now your part, your pa. Then now almost the $100. Okay, I'm to share. I need to push you. Say, what was your permanent number for a space 1,000 of the man? And I'll put the other woman, you need to feel more good to come. Yes, push you, and say, you must want to be who shut that street out there? Every town, the 500 requests for their next 1,000 for boy. So, they say, what would you do to go down the street? They say, what will you bet taxes too? What type of market over there? It's a gun of warfare. They don't want that down in Korea or moving. What about that guy? It's not a family in the woman. So say, a member should not have to go over you. Oh, yeah, you. Because we are watching some political boom. Oh, yes, it was younger. So almost have a year to come. So almost half hour, yes, it's younger.
Medase nana ma yadase p 0260196064 na 0260196065 mika was a higher SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Hello, AKOSUA. Yes. Me pacho phone na mikasa. For next week e beba kantamanto ye do gift bebre why. Yo, pacho ya orobo no mutia mo mo de me mitra Rory Spa. Aso de biara matie mu na meba anti meba why. Wa beba mom. Na meba no de meba na ya mo ma mika na mikasa la tata na mika no anti masi. Wo de mpacho wo 1 minute wo 1 minute nti bonete wo ne enko. Na minchia Ora John Buadu na minchia Dr. Mahmoud Baumia ani General Secretary say ni obe kata sisi ai wo AKOSUA kasa no na wodi kan ka asase no na mi ura ko pa say ya titi nie maso anti Ghana ha na etrasi no esono edinu na market no mukọ na esono yeso edi ya yeso ye kwa na because ede na trese Ghana ha ya trasi ya tini bisu AKOSUA mi no kasa sisi ai ya si ya tini nie maso sisi enyama boye bisi boye na we pa ya di we joma ma bro na we wa ho AKOSUA mi do nyame se aboakiri kura ye to ade che omo kura ye to ade che bro na we na endi ti fly o ma bi say tebi no mo be ba radio no o do ma no e ba be yo ye say AKOSUA mi bi sa o mi ba cho sanitary pad no mo si mo be che ma school fo no o mo che ba ko ati so mo che bi AKOSUA mi bi sa o mo che pad no mo che no mo che bi AKOSUA mi bi sa o Yenesi for Yenesi Dabi mi si sa nyabutre mani mi si na AKOSUA mi bi sa o se women's bank de wa ifa mi bi sa o AKOSUA mi bi sa o 24-hour economy no mu obo di be traffic ti share ko na mo ya NDC 24-hour economy no wa ifa ti me de ma hu se joma mani NDC de anu ja adi ti fuka be se wodu anu do try bi won AKOSUA sa be mo kan say wodu anu do ngura ebi ngo efo medase me obi from ra 0260196064 and 0260196065 na bibia ye kama hello AKOSUA ABOAGYE anapenya nyasu bi encounter so yadase we well ni abema na amwako ABOAGYE a nekata si boy ewo ayensuano no nana mwako we dia wo bankran na ye do gift ni beto ada be bankran no abeje mate mamintio next week every adwada kosi ya wade mu bia wo ba abeje mate okay yo AKOSUA ni rika na mi che international chairman yewa ona mo boachi ejakon na ma MPP delegate say January yewa ka di akon to ko ejakon ada ma 1 to ba ma no papa ni chene sa no be ko body bo she ata afle so AKOSUA go ne kure asam ne kure ele ne kure wo mu se amamoni enko yedie bet ni me bu ha ya tete so mu bu ha ne to 120 126 and 85 and 80 cities that is so the credit but you can any amount for everybody you can any amount for bottom because a banning here for that sky and what the attack there but about the thing also be and then go ya system and make for all your governor or your get on 1000 plus and then 500 and 600 the bien for your tone if that is the money before the any so but let's say any buy say apanya of inflation from not dollar from dollar and then no one then oh to a 9% now to what have they in the media now no man and because if it's from there then you can say moto electricity bill na moto water bill na abu the mama now friend is not there or to work at 57%. I didn't hear the banner. I beg money 9%. No one put the 57% there. Now I beg from any year. It is even better because one parent is or this full free or this per diem or this is an allowance. I beg when you occur more than for a car. For this allowance here. What is that work at your AKOSUA? Because one parent is within 4 years or coffee already else that year. The fool. It can never chat there over 30 years or pension. The pension pay is going to bicycle as a man. The best a man say, almost a bed well for you. That's the first own Tom
Mate, Nanamo Ako Medasepa 0260196064 and 0260196065. Aha, SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Jenny Maferia, what me atum? Online no Kasakama na Bamete Koya. Twas me uncle. Ana, we go to us on the Metia Lord. So, also by you for Canada and Hakia Tapia Mammy, woman is now Canada. Yo, Oporiata, Onabu Oporiata, and you born the bear pa, no I Ghana. More too many years in the store. But the Amizada obey airport, the Moody young Magakusiano. Namodi asọrọ na chena na kotete. Aden, what you make more pens we are 51 on something billion. What more has said more on a book for the day. What you want na mo do didi. I don't know what you go God about ya kwa na munti kinkia. Eno kwa no mo di madi mutika. Nya papa na no nto no wai. Na mo ntete no. Obeye o men oyo ayi opani on e ba nza na mo yesa mo yesa no mo anfo obu ama no a e be di obu ama mo o di azie e wo mse e do mo kres o di azie ba yen ko ni sa Mate Jenimo Medasepa 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho ye fro say na free here. I am West and the did you did for I cannot organize an answer. And yan so to the ben the gift in Bebro next week. Mami you. Matimami. I come on. Amen. Yenti. More if we do ABC executive so on form down the management in the piano. I feel the no mobile from a finite living and to be. When the moon be riding from one more chief for moment that the bone. I'm not sitting now, but party Sheba, Amen. Amen. With the comments of my friend check is a matter of time move down here. I don't know what I mean to one person. The time move down, I mean, here, the Minia John Boyd, income the say my mammy how to about Tampa. I'm saying so too for you at my pump with a mission of Papa and Pierre and Toby and minority leader and about the markets. In about the weekend, I say, a fair song. And they think. Let's say the driver, let's say, mother for say, my name Fabi be anchor some make up my economic. Women for and fear your customers, and I say, your passengers, and could be just with you. Nothing, I couldn't be in a year and mantra. And we are could be made in an area. Said the baby was right there, why you be. Nance should be a didn't but not that was not to na feeling Korean, yenti akintaboni bia Ghana. That's MDC government. Say no man enkoye. Enkoye kitikra. Just a bit some kind of Dr. Mubamia and for Mesu Yedasepa. I hear SOMPA 106.5 FM Accra Ghana today Jumedie and was go so tie my drinchre stories here be boss so near my AKOSUA Ghana ha. 0260196064 and 0260196065. Hello. I'm Dr. Martin. Mejo so minia be ma ben meshiani. Ayo, otu taxi driver yo. Otu every adwada kwesi ya wada no utwa mu bia afa ha. Oba obehu Jeremiah wo de o gift ne be man why. Mate, mami ntio. Yo. Obato metia yewa buachi ejako. Eni yewa honorable Kennedy Ejapon. That is said ya akofo no. Ye mo a e discipline. E be ti ya teja part no. E be ti e papa na. The team for ene na game for SOMPA in the Kiabua and I'm a clear, your brother, the man of Fisher, the event. Now, the same and catch it. The man of Fisher, Papa, no, or type them already in the event or Cafe farm, the man of Fisher, now, I can't take the kind of say. And you're not body a mouth from. There's a week in a cocoa to interview a Giabos. Last year, it will be 5,000 Ghana. And I'm here, make a last week, I make a 6,200. It will be done on and your money, no matter about them. Now, import this again about them. Now,
about from now this year was and Canada. Oh, and the money be on more, except the chronic Adriania, mentioning some trouble and Neboma, and the America Madiname. But can't 1 year man and a support a year. Nebua, and you say, I was so kind for any animal talk spare partner, and I am unaware in India. Almost to Sakama, and Sana, not my answer. So, your father, your son of person of the year. Yes, you to name some of that. As I did the other one, I had been doing it. She has left before as a almost car and near my step as one almost so. Am I? Now, the said Robert Nibia to take the million can. Robert Nibia on top of chess. Now, study young for the young question, and I have before, and I have some, and I have been asking. You know, but check. Oh, drive on the neighborhood when you are then call, and we are taking on the overtaking the Tabatan, and we here. Near watching you, and what month from Google, don't you so good on this year? Don't go be after us with you. Mesu medase pa otu yedase 0260196064 and 0260196065. Aha yes SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Hello, good morning. Good morning. Minia bema ben meshiani. We are SOMPA Kwashima. Ah SOMPA Kwashima. Ah yabua Kwashima de ya de bebreu. Why? Jerry the Bebro. From Monday to Thursday, the debate is Jumani na. Okay, me that's it. Namun kam. Me pa chon count, so maminti. Okay. Maybe a doctor man ne will be a ninja kesi enkomo. Na me friend so we near a man of him no man in that campaign nano because the we are Samira Ekasano, Meniso, Intino. Campaign dodo na ofa dodo na njina na yere nso no betime di dwumapa e de amano bebi o bi a onche sanka onche ka agoi ofa mano samira onim kasa popopopo oyo ba bia o kasa na mitie na makoma tom yem entino baumia wini di obo wini because Ghana constitution en kan say say Cremonint mean the president to premier. So far as Akunyani so no, Obia tribe Bia, Oya traditionally so Obia Niko di president. And yet by force a Christopher Kwan and Congo di president or mine. And to more Mokas about me, a Cremoni, yen to Manene there. Modern stay a do home and a boom a campaign a Bayo Cromia because yen say a Cremo for a Christopher and Concord Nagana Akunyana so. A big second deputy minister or approve budget na aya on se de kakla ni nyina ka obi no man ni my den no obi aya approve budget dey bia no we mu na we need the den at the parliament house oh my ni je kakla am se de kakla be no man no ye hu hand de kwatla eduma ye ntabie be da se me dance pa 0260196064 and 0260196065. I hear SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. I'm Martin. Mejo so be me na media be ma be na me hia na no pe wo SOMPA yi. While near Asore Beni ko kuturu adesi. Asore ba da be na be o bank cry hwehwe ye na awo won cry he ya. You are so my estate. Oh, asoma he ya. Maybe I say me twemo wadwum. Oh, ene wu twemu a efi adwada kosi ya wada no wu twemu a no wafa haje. Why? When mom e di kan ya mi kira SOMPA ko na mi kira ka bi before that obi e twemu o magino because that ye mama ga na ye dey na bronya ria den se ko tare so no obi kura bet ma ba ho Monday on the phone Asore ba and on your phone na mo intimate sraw e o kan ba se mo correct na dey but about the first time we saw said ya no trint ni pa bi be ba ye be say e so be no bi abejiko anyway my main fan quick minim somebody ni yama in fancy akese ma in fact the doctor from a tampon the incoming national chairman yewura watie jafo mami se ndc for your muhunko bi commander no mo se mati keje tia konfo they be our kitchen companies to briefcase into share now so about life ni bi ni say we konfo NDC for the they have a good what the taxi queen what the tax are too boss so the man take a better forms
One you say obey in be woman. Wakofa football tax at the other. Once or buy your back as I attend or do one city, a couple of years. Yes, Ghana for MPP were by more or mining that the young person. Why a winning? The four can see and that was not some more can you when we say Furiata, Akofa lawyers, I can see it. Who one is support to do a bar or could be something to form my ticket. Court for 1 for 10 years. Or no way Ghana, who buy or no court for 1 for 10. Or no the ordinance for minor ticket. And what the end for young deep money. I never question Ghana portion and soon say, and this is also said I'm permanent. All back there it is that and numbers for me shall say, who's a Ghana near actually soon say, and this was on Madame not yet. You would my mammy quick, almost saying, and I had your mamma maybe or researchers or yet name. I'm about to what's not enough to do among Matia, sorry, yeta, what time and also. Sorry, but I na wouldn't you be mira? Why? Ya besho wani musu wa haya danse. 0260196064 and 0260196065. Aha. SOMPA 106.5 FM Accra. Aka and 9 na mewie. Hello. Hello, Mame. Nyamia dumo na unso e. Sompa de maye juma. Ya danse. Yes, I'm going to be very in a back of the Aye. Yeah, that's a pa, mammy. Most of Mama Sompire, Sompaja, Mona Mutie. Aye. It's mammy, would you, Mamma, how we are the baby fee? Aye. Almost by Memo Brempong, so by Bejano, no be whom. I come for baby, I can't Mami, mami tiewo. Also be say, obi be we budget awon sere. Already budget awon muna nanim. Oh, that's everybody. Akosia, abranche mi kasa. And what say? One the kasa can we need ya community. Abranche, nyami sha what is all wagenta. And that is from hey, that is for them. Maybe a Romani, near Christian, and some sort of Braba. That's what the mom catch us someone on me for you. Someone gets a right someone who has for the serious. I thought a little for 4 years, and I dance for you on side you were just at it. One treasure, oh, now Akosia, I want to now, but a young bit papa. On people for, and I ain't any more young about. What's my question about? What's it down for busy at the book? Really bringing it back to you. I was here, down quite busy about if it was a monsoon. Now, what's a damn and I, you know, if you say, and for that one says, who protected will leave back? Or buy now, pet, no more said Jessica, no more than a moon grass here. As far as the back, or about her, and people got my head the way. I'm a trouble man, will be able to young people do. As far as it's so new, that is new you. I don't have against the whereby I am a woman to man. And I must stand on the day I bet what time the mutilation of a system of others. What time to Mamba Wumia? Not to Mamba Wumia. That we are the Maka that the time that I hold the young twin in him. Here, you're not going to know Mamma son of personal group. You who separate. Oh, yeah, the man is best. Oh, yeah, the man does someone will pay us for the Guya. I will be out there from that for Matima. Matimami. Yeah, that's it. Yeah, that's it. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning. Nina, me nya be ma ben meshiani. Have to go cause you can every can't want to I can't see one. Oh, Cantamanto. Cantamanto de Hokra na. Will be a talk about catcher and Nanado Namano work and Batocha man of Japa. Nanado Abano ma work Cantamanto. Yes, I Nanado Bafa work and man. Omi a 2 years. Buy power that say you did. What that say you did the
papa papa di to my and down so am I about 2 4 about we Bobby said Jojo be I said I want another said I go for money patent and what you don't go and I papa say what me decline I said them say and this is for dear yay I saw baby I'm in the train brown kedi so body you better mama you Mamena was hey mama de wa hire papa me bi biaka e mama Ghana je de beto wo be dia de ya mama kusuma bo dia ya wa tia kunya ne so Mate, mamena was na memfa yada ase e beba kantamantu nti we don't worry kra mienu pe na menwie 0260196064 and 0260196065. Hello. Yes, mini abema ben meshiani. SOMPA AKOSUA. Oh, SOMPA AKOSUA. Ai mayentie we. Etie mu nyina. Ya je osupa na no pe we didi de. Esijaso de na esijaso no pe yi. Body ampesi ni de na de bebo so. Light soup. Body ampesi ni light soup. Ada ai enu light soup na bi kai na na. Hey, body ampesi pa ni light soup die. Mi ne ka me penim kontom ra ye twie. Na afa wo de momoni bi atwi mu ankwan susu anyina wo mu. Hey, jeji o ma peni ana Roma. Kontom re ne kaya kwati. O de mamitio, SOMPA AKOSUA mamitio. Oh, mitia ai nana ma no pe na mitia mu ni naso. Indi aba. Ye ngo meti koso no. Ghana mumiege ni yo. Mumiege ni ye. Dola kopom. Na ti petrol so. Enura ko kadeshi eni mrenu. Driver bi. Eni ni mbit. Uka me de kama ne betu ya. Mi sheda fa no mano. Fi kadeshi edi ko AKOSUA for the 15 city. And as no be 30 or the 15 city kadeshi to AKOSUA. Ye disabu o maya mini aba every mo wi amati ya be ka kete no ma bu ayemre e mo ne di o ma tete so patake sika ye de kwa akoto e no ni program no mini aba etia first lady ba ko pe awo ba tamira Yeah, yada se SOMPA AKOSUA memfa di wo twato okura ye bre no ayebe. Hello. Hello. Me pa cho ye fa usai. Good morning. Good morning. But I want to say, Nyame adumo. yo, ma ko ni taifa. Ma ko ne taifa. Ai wo de juada de wo mo ebe dispatch wo mo no ka ho pe. Ma ko ne pa cho ma mintie wa dwenkyere. Ai. Na mi jua baba. Yo ana pe ye ma ye wura ba wo mi ya be tia na no pe. Ame onti na nyim che no nka no. Abi sabe ani mrabu isa se ni nyankopon obi ho nkita ho. Obe ya ma no so am da ye yie. Na mi san pa na ye wura jombu adi. Na mi nka ne ho no so de o hwe mi nsanka. I tell you, something ya bobo ba. Me fan so dia. Ya me di semwa ya kata MPP for. Ya sori ko ba. Ama ba omia. Ana ba omia kokko be mu ko yi to bu ya na. Yam haifa enni entra wo wiase. Wan kasa dia boni pa na do ba be bu mai wo ye. Esa so ma mo mako school free nti the boni nyina ani ana ma editian yanya na ari ya ho enti if for a time yani na gu ya mpani fu ani passe e kasa ya mpani fu ani rofa na yanya kasa ani ya kira ya bobre enti ya yensu emi zambi ani for the own ya re o fi se ba wo mi akwa na kamanto amanu ana moto ma na se bi da fori ani ya do so ha kan ni ka atokwa amna kana ni abri wa parliament wa wakata anka nda nko bi ba so na betwe esi yanya na ayo yani yakum ye nji ana ya yakobo se ya esi sama ni fa ya mo yanka ya ntu ne mo yanya adin sakra dia ba wo mia obe papa na wo ba so aba
ya ganda ye ye be mu say Yakupon o de washira no nti de nyame hirawa na washira tamfo onti me nyave medase nyame hirawa menso medase pi yedase yede tiefo no esi ha meka wo say ha ye SOMPA 106.5 FM Accra ebrepam no obrempon bekenkan mo messages amode fa Facebook ye Facebook page no ye SOMPA 106.5 FM Accra betimi dia ba na sa bre de me ankasa me doba ba ko AAA man apam dada be me na bibia boko de ye de nyame ase wie ene ye ni dwai ye mfa ne ma papa ma tiefo na di kan ma me mfa we ntudwa se ebi SOMPA 106.5 FM ye client service line o pese bia be advert wo ha pese wo jingle o pese sorry amoye retreat programs o pese wo ye enquiries bia ye line ye di adwuma ne 053 1886216 utimi send telegram utimi send WhatsApp SMS na wo friends so ye who miss call no we would definitely call you back ye client service line no o pese wo ye rate card ye bibia 053 188 6216 053 188 6216 apam yenkwe mo eno ano no ntenye madam fu bi wo ho ma memusa ne se bo ne yesen ahoma na na ode ama no eno ne kwan papa no na anopai ye kwaso aka mfo kasa na kire mineral water e de ama wo bibia a wonte se SOMPA bo ho dawuru no se ukokoto bro nyen na onya sunsunsanso a ye mu asem no nka me ye ntibi na mom se wote wo SOMPA nko ade a ene yesa tie bia ye di ho adanse se papa ebi ne kasa na kire mineral water no sabire ya ye kwa kwedi bronya na edom bebe fie no eno na wose ye de som wo de wo roba mu a yesa hye mu de no ena fie won ketwa adantemu ne akese tete adaba pa no kula no wo ma ye na abefo kwan so na eno no se opensu hye awunya sa na apede a kyele enso a eno nso unya office bia hia bi ena fie efie na yesa nkoda ne se nsu no ehon so mu hia bi papa back hospital akire ho ape ena wono mo wo 0206 469430 020 64 69 430 anopay ene kasa natural mineral water for ene nkomo na so refresh na bribia wo muka no wonso ebi emra wakache na nyarwa ye fo wonsu mu no wankwa nkohia bi se unya kasa natural mineral water na akoda na ade achi anopa utime ede asawa efofa nanum na uwie ede kasa mineral water no egu kopum na de Yonvita egu munum kakra bi etetema no a obohu se wabone wede ma nutrients a ehia woni nipaduam ebema ne nompemu ayeden wo benyini ntem na no betentem na adwene mu bebo bio ni nyina ahye Yonvita mu ma esanse promasidofo ehye da pa na do asuko na wo mkosese no ede hye mu enti akura ne nidi woni Yonvita ntra FD agye atomo se ye baby eton ade bia no okwa na wahwehwe akire na ebia na wo ye pani na no aye di akuafo dai ye ka kire ense ye ni Ghana enuane na ye mo ye da ache ho ban de won hu wo na boche asenso no nka busuan ye se uchi eno se hu nti na hajia special local food se wo ma ye nuane ne nyira ento obekoso a de na dia bribia na wode akade ye papa original enso na eyo nti onyo de spices ne bibira unhu aduano kura nkwan no unhu nkwan kro je ohwe ni ansa no haje aho se abekwan enkatekwan ebia na wode na abunabunu na apa uhu se wedi abunabunu ani wode wa sada hye menu no na afa kire haje na fe wonkeka mmom mfa mawo oba se wonkwan yeda ya abribia ye kase wonim se de yepe utira nye ye bebu nkwan na gu akotoam ede warija ekra taatare ho aka kiro se ya bibido ji koma papa woni beba ho so no na yeje wano no mahaje ni wakagina mu woye dokuna etisa just kenkeni pepe na tin emudu na etena ho nso che ebia na tilapia ana tozafe wache jollof ana se fried rice konkonte na preference me body wo henja de wo hen ehọ na ahemfu didie enenti wo ayetuatua wo nuane haje anchen de utimi didi hacho atomic ho a 0246 35 9921 and 0594 797215 wo na wo busa se yi bro nyen haje amade a ene yada pa da dio wo de frɛ no
na bronye no wonhyehyɛ bibi kama ema mfanye wani onyam na aduane si wanim na wuntimi ni pɛ ene abusua bibi wo baabi hawo bi kyematie bi aba baabi yɛte mpoano de ati anwem womfa kyire hɔ afufu adwaye hɔ ntontom a ɛpae wɔ hɔ de biada ɛnyɛ ntontom kuma wowura dan mu abonsa wɔ mo nenam utiri so saa na ade wɔ mo awura enti wo kɔ akɔda na wɔn nso apɛ baabi alata ɛda asɛbo a yɛbɛwew ebi nso hɔ a yɛhwe wɔ abɔnten ansa na wawura dan mu akɔ akɔda ɛno nti na hia time herbal mixture ɛno ɔbɛma ntontom na ahwe wɔ no anopheles no wɔ mo apepe wɔ mo nso ne di agum no ama malaria parasite load na yɛ dodo enti kakra bi ne wɔ ne so biri mu no ebegyae ewie ahonam yaw no abere bi ase yabo ɛno nso befiri hɔ wɔno mu ato a aduane da wɔno mu ase no tie no ɛno nso begya mu wɔno mu ada so ɛba ne sana banchi da wɔno mu kura te ne sɛ da bekɔ time herbal mixture oba pa time no na unya nom time herbal mixture no wie wɔno mu tɔ so malaria firi wo mu na ɛwɔ so ɔbɔ ho ban time herbal mixture ɛma ne de ahu ne ntem ɛno nti wɔn mo atu agu so fa ne sɛ brato enti bɛma uhu sɛ ɔba na no ma wo nso no mu bi na yɛ ho yie ɛba ne sɛ wa ho ɔden no egyina na ne atechema bia nso ɛyɛ yie 0244 417 669 ɛna time ne ti ɛmoyi na mmom ebia na wano no we nyina still wo a wonte apɔ wo nso asa yade no wonhu ba bi efiba ka ho so wo kuma se akokoro no mabro hia na wo nkran so a spinters kwan no so a shell signboard ɛhɔ na ase okɔ de nti a wano no mu nura still yare no nkɔ o yare kwan yɛ tententen no Dr. Dubuate ne Dr. Kwaten se wo mbetwa so tiade amawo ni nyinaa yɛ sɛ wo de homeopathy ayaresa ebemawo ɛwɔ endpoint homeopathy clinic ebia na wo no yɛ de awo na etwa apoa abusua bɛma sɛbi wayɛ mmerɛ wɔ mpamu nti ugu mɛma nyinaa ne mu ase ama udin kura yɛ de aba bɛka ho nti hwan na ɛbai ɛsɛ wo papa so ka ho na kɔ endpoint na yɛnyɛ wo ho aduro yɛyɛ waduro nyinaa no na wuntini nso nya ahoɔden ɛba ne sa kidney no abere bia na neje ana brɛboɔ no nso ɛsɔne nneɛma no so a woyi toxins no koraa ma metabolism ba abɔntentem ne nyinaa ɛbrɛ a wanya homeopathy ayaresa deɛ Queen Elizabeth de hwɛ ne ho saa enyini ya na still ɔda so a wahoɔden no ɛno ɛna Dr. Dubuate de aba enti kɔna physiotherapy massaging ɛna edi a yɛnyɛ mawo na no te sɛ Dr. Kwaten ka sɛ wɔ mo no aduro no ɛnya dudo na aba mu no kekewo wɔ mo twe ahoɔden na ɛwɔ aduro no enti yɛde ma akora ohwɛ ne din a wonhu ade korɔ wɔne bɛba ho nso na yɛ aduro frɛ 0244 86 7068 0244 86 7068 ana 0274 234 321 na fe oyade no wo mo ende no na nya ayaresa anopai wo mo ene kan yɛn ho a yɛtime ede som papa no ebrewo yɛda se OBREMPONG we ko ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra na messages a ɛwɔ ho no yɛmfa nwie na afa yɛn sorry so na yɛmfa de aka nyina emra sɛ akosua nhira ntena se wɔbreko a manfo ma ɛmfa messages mma eta ho se chapu tie ene nya daje na kinka na mi ma motivation ba o no sɛ na fie ai tina no yɛ den ya ansa na obesre age saa sere no ho kakra no ai obeje kakra de akofie na oyibo Boateng di free nerebehi was a member of the MPP Media Patriots I say honorable attorney general you assume nan kai boy wo I say yes in somebody you know I say Ghanaians are tired of complaints. Ghanaians want action, not press conference. Was what Dr. Mahmoud Baumia and honorable Amo Michael Ashanti Regional NPP Secretary hopeful Oyibo Boateng in Nerebehi near our deba no akafia phobia was say ye na dia went to me and so still wafa Facebook ne so was who live Cantamanto Accra Ghana wamutie live 24-hour economy was in Chakasi and come honorable Boache Jakon Dr. Brandon Champon and Haji Asafia Mohammed JFK Kahon were also unit too now where birthday greetings bra Jeremiah Simpson was say yemfa awode die munchia
kɛseɛ paa ɛmfa nkɔma Elder Isaacson team ABOAGYE Church of Pentecost Abeka Central Assembly ɛhɔ ɛna odi ne dwuma na papa wei no sɛnea wodi ne dwuma no na sɛnea Nyankopɔn nwosra ne wɔ ne so no empa yɛ no ne sɛ enwosra no ntena ne so dodoɔ mu force no emra bɛyɛ sɛ apem ne akyire na obi a one ne besan bia no enye sɛ enwosra no mu ngusuo no ebi nwu ne so na wonye nhyira ema afoforo na afoforo nso nye nhyira ma afoforo na obi anka sɛ no korɛ otapo Elder Isaacson team ABOAGYE ne nhyira ne bie no ɛna ama na ye nhyira saa SOMPA nhyira no enye bebre ɛwɔ ne so wanyini Amro 106.5 ene na chiri ho na Nyankopɔn fa no so enye ne makese bebre wei efri Elder Jeremiah Samson ho na yenso ya gbachiri kama ede amano no na kwa mo abaten na ede fri Abrikuma Central wono so say Dr. Mahmoud Baumia wono na bedi nkonim na wase wo de wo hwade wa ha wase I am very hopeful that MPP delegate beto abana massively ede ama Alhaji Bebe Baumia now a presidential candidate at the ama MPP amunyoko was it anyway and check us and come out John Boadu incoming national chairman was one day wa far live our new be any hu chimpekura keke Eddie Frikaso American Town Kenke House aka Hawaba was it President Mahame tia high now also and Kaiboy I say yes and somebody odiye was it President Mahama you have a second chance don't joke with it too remember that Ghanaians will only celebrate you when you do well. But they will curse you when you fail. Kudos and incoming national women organizer. Mami Mavis, how comes in? Was in Chakasi and command pa. Commensa pillar 2. Commensa, and one for Haju actually. AKA GBC. Give me another chance. I say, Pandai and Penwanwa. Wamukoya Juma Hono. Panda no ba me message no dia ba no na me kan bro fo na hwe ya na me chirimu na atiefu ayo madwum kesene ne wa say Pandai Bees will be polling agent for coming 2028 general elections. No police officer, no soldier. The Bees keke. Omo na be polling agent. Hey, Ghana nankasa no de be si ne ehia ye data o. Bibia be fine. Ye ho atiase. Wo be hwe so. Na ono ne ye commence pillar 2. Nia wo de eba ye kakra. Eno no na mame. Mame nya wo na anka fa kakra wo man me fa kakra bi ne akoye fiade de na ye ko memenda ye nte wonka fiada ye nte ba nyame adom ajuada na ajuada no so ye ba besi ukuada ifi ya wada ekono even though ye beka news de se nyame adom ya wada na ye 25 ebro nyada no next week nso ne ye be cha de eti news no de ye beka but se bia Ghana today ni ade ne de this ye 2026 mu eno masa tie kana apamunim ade ba ko nipa bi esese wote ase ne se obi obeba asase su bia nyame ma ne boafo obi obeba asase su bia nyame ma ne boafo wa boafo a edi kan ye wo maame ene wo papa so mo na de wo bae eti wo mo ne wo boafo a edi kan etere bia na wo maame ne wo papa no wo ma ammoa wo yie because ebia baby wo be free no school kroma ntimi amfa wanko wanya abrabo papa bia ebia na ebro ene atete nanso nyame wonim abusua na wo be free mu bae no wonim se ne ma ankoye nti sa wo maame no papa mpo ntimi amoa wa obe make sure se wo nyini ba no wo be hia wo bi a wo be yenhyira ma wo achen de wo maame no papa no de wo anya mfiri wo mo ho no. Eti also say it is not good for the man to be alone. I will make him a helper comparable to him. Enya aware mu nko a. Onyame ma nipa bia boafo. Say the beya etore bi kwa obi ana ne be kwa kwotena. Etore bi obi ana ne be kwa koye adwuma. Adamfo bi a wo befa. Na mo nyina mo ba be boaboa mo ho na mo di yie. Na rehosam ne say nipa bi anyame de na ma wo se wo meboa wo no. Ye wo ade bi ye fe ne honam the flesh. Wan sha wo sefo ne be fa so atete woni nipa ne ntam. So wan fa nyansa anante. Na me ne boafo na ma wo no. Bronsam be fa flesh. Wo flesh wo nipa no wo apam no. Wo brempom me akosua no. Wo flesh so honam no.
amma wan sha e be say relationship no flesh ye de eyesu ene ban a e be ye pride je obi a wonim chawpa obi a wo akonobone obi a wo abufuo wobetimi ehia be ma na so ba bia nyame destin say mumienu na mummobra mum but wobufuo tantan ebetimi ama relationship na say as na say nipa no wo ye wo destiny enforcer and a destiny enabler nyame connect wo ne oba no wo ne be ma no say mummeboaboa mo ho mu niye if say we read Ecclesiastes chapter 4 verse 9 or say two are better off than one for they can help each other to succeed ba ko to form one ba ko apagya but wo flesh no wo honam no ene wo su ne wo ban no aye friend abufuo tantan no ebe ma wo bufuo bi be mo be hire oba no wo be hire be ma no na relationship no na asai ananse wo haswes wo yo bia wano ya oba we nkanya me de ne bre wo se nka wo meboa wo na diyi be ma we nyankopon de ne bre wo se wo mo wo na diyi ba wano kasa nye ummu ade wonante nipa so eti enemy ni be take advantage of the flesh na what they are two ni nipa nentem wonim sorry ka okay wonim sorry ka eti wo ya de na enya wonyim mfom so ntum wo ya de a enya wonyim mfom so ntum na wonim sorry ka nti no nipa na nyankopon de ne ba wo life mu se nka mo nantim mum na mommo mo ho na mo niye no enam se wonyi wo mfom so ntum na wo ye tintintirinti na wontimi say sorry nti no sa relationship ne be sei eti esei a ono be bre wo so be bre e se onyankopon hyehyeye mu no wo kan se mo me enu mo meboaboa mo ho ema mo niye na flesh no enemy no afaso because wonim se wo ye dwe wonim se wo bufuo tantan wonim se wo akonobone enka wo yire wo dɔw pa enka wo kunu wo dɔw pa but opewasem adultery na wo committee ye no wo magidie ene akoma pa na odidi wachi na to apen oben nke kuta no a wo de hye na num ko be yama be menka wo de hye na num a wo be yama but adultery na kono na wantimi yan hye ho so no a wo kunu chi wo se wa chiti wo yire chi wo se wa chiti no sei wo aware ni mumpo dada se anya deal breaker enwu aware ni mpo a gidie no ato ape ekuta no a ehye na num a wonfa ma wo be fa ne ho adwene etinka mumienu no nyame de mu ba se nka mu ni yie o but no was adamfo amonam kamo ya adamfo anka mo be boaboa mo ho amadi ye nyame na hyeda e connected se de David eni Jonathan no nyame na ye mo saa nanso we wa kono nti wo se wadamfo no girlfriend no nakoda wo se wadamfo no yire no nakwakoda wo se wadamfo no kunu no nakwakoda ama e ba en relationship na say asasi so obi obeba bia nyame ma na boafo ba sa wan hye wo flesh yie wan hye the panting bi abufuo ni ade bia omre ye bi na wan dili na kasa ha me de me bufu a me kasa me de me kyerema dwene wo kasa rough wo de wo wutesi na obuafu wo ni ahohyeso saa de ne be manipa nka mo a wo benya free ne nkyɛn no enka wontimi nya da pa woni mame kansa mo nkyerɛw owura bi anu osiso a 23-year-old man enu ko hia papa bi owo sika na papa ne say me se fie 3 bedroom na me koba but me hu se wo ye ni papa me de fie na hia wonsa me se boys quarters wo akire ho etifa ho na tena ho na wo de hye so ko wadwuma ye bibia hye madwuma so ma me eye nyame na connect abrante wonya 23 years dan ka free so wasan so nya adwuma ye papa no enua ba oba oba fie ho akoda wonya 15 years ebe som wo mo no na boy ne koda ma akoda na nyeme ai boy ne akoda ne koda ma akoda no so under age or 15 years ye tam ye de ne call court defilement ye de natum senka wa hye ne destiny helper but na kono phone na nka obi se obe wura mpa wo destiny enforcer ne nuaba nenia baba tun say akono no when deal with it enti obi obeba sansi su bia nyame ma oboafo but boafo ne ba wan hye ya usuba bi ekuta ummu ade o kasa rough ananka opanyi ujin sa woni ne yepe obi anyame afa ne so am odwuma kasa woni ne yepe be ma no aba be ware no kasa woni ne yepe oba no aba be ware kasa ne ho abone ho so but wo hu ne so show wo yire nko do pa o wo yire nka bosia kwa oba adinje ma but wo hu se wa for ba foforo na wo hu se wo mu no enne ofa ne ho adwene enka wo kunu opa wasem na otimi dware okura otimi ne waduane ma wodi but wo ne be ma foforo akoda ma na chew se won ka so obegya wo de wo te ho but wo se wo wadwe wo enti obi aba sansi so wonya destiny helper wonya boafo ne ba de wo be ye wo ho
ene be kire se boafo ni begina ana se enyina eti e be sere se ade bia wo hu a enye no men make excuses or men make excuses for it. Take responsibility. Na ye hu adwuma na ma wo nipa no relationship no fa so de be free mu aba na free so e be ba wo so be ba mo so na akoyie o manager wakodi ne ho konkonsa wate ono atedi ne ma wodi o da ko no wayi wadi ye no ano no akoka ne ho asem na boss de wate enkanka wo akoma papa fa ho pa o but nipa na wo ka che na onim se nipa no so ye na damfo wonim se nipa no so ye nhwehwe onim opa nipa na nim animonyam eti wo ko ye na no nso afresi o what is my pom kan what is my brempong what is my AKOSUA o si we say ni say adwen papa wo fa ho nyina na to ape yenya ahwayie obi obeba asase so bi anya boafo wo bi afa wo de wakokota ne store no se hwesoma no na wo wiewia mu niema wo be boa na ma na nya mfaso no na ebi be so no na wo wiewia mu niema o ba ne ka enti nipa bebre yankasa yaye ho tamfo obunsam kura hia so obeba besra wo wa wo besra wo Obey adwuma na to no ho. Wo obey adwuma na to no ho. Eti mesra wo se na bia wo bia so obey adwuma na wo ye wo. Relationship bia nyame dia ma obey bia wo so wo do wo. Ba me bia wo so wo do wo. Na wo pe wasem. And taking it for granted o. Ampa. Em fa love no ntietia nanimu. Wo yire frɛ wo na wo kasa rough of kire na because I also obey ho da. Obetimi a wo ho so na koma ne kɔ. Obetimi a ho so na adwene ne kɔ. Body ni wo ho so akoma ne ni ho. Eni ho. Eti eno ne de medi gya ekwan se ye be wura 2026 mu enche nyame ma ye nkwa ya hoyie destiny helping relationships destiny enforcers and enablers anyankopon de wo mama ye no ye nso wo mu tise kosua ye woni pa bi wo ho a wonya no sumpre no obrempong enye ni pa bi che enye ni pa bi na enye no sumpre no ba ma bi wo ho asa wo hyire no a wonya no sum da oba bi wo oba papa bi wo hyire no a wonya no so da de bia wo be twere wo se da mi hia ba ma bi wo se anti AKOSUA girl mi hia na girl ne dom me ba me nante efre mi hia wo ba bi ate so no da me hyire ansa nyame ma wo dia treasure it protect it guide it boho ban onyame ma wade akuramu yie so waware mu yie o so wo kurumu yie so wo yire mu yie adwuma na nyame dia ma wo no so mu yie sompa na wanya katua pa abo wa wo bebre o papa obi adwuma na wo da no no wo wie mu sika na yeyi wadi a obi be fa wa mo da na adwuma no biem no wo ha wonya bi da yeyi wadi kura na yeja wo sa kura fa wa kwa de sade watum abrantie wonu ne koda ye kwa wi asenye ne yedi ne tumu eti me besre obi enu a obansa asisi wonya boafo ba yesu ne ye ban no na enemy na take advantage no akoda ne ma jewa hantan wo ya de a wo su ntimi mpacho wo ye hwan a wo pacho ne hawo me de mintimi nim sorry ka etire wa bra bonam ho no a obi aba wo life mu na ko because wo nim sorry ka de ya me de ma ye bia taxi driver obi de ne taxi ama wo de no kure da ko oje kombedew truck driver obi de ne car ma da bia na wo make excuse na me yare akwadro ne ani ha da ko no aba baje car na firi unsem na afi komdew na afi wa ye mobo wo je ne wo hantan wa ya de tia wo yere pa ne chew wo se me pa ne chew pa ne chew amema wo betri so hantan ya na se that chibi me kan wasam se ya na nwa se mobrofo so na wo pride wo ni shi na wo pride here ni ba na eje honest me na wa mama wusu ni shi en na adwuma no bo obekon girl no ja wa obekon oba no be ma no ja wa obekon ono wo die no wo mu ne me mpene wo mpene sa de Aiza abrantie bia ne brother wa breche na ne brother ne sendi ska ai ska ne swa efiri na ko me nyini nsam sika bi na me se na ne brother nse hede wo kire na me wunye me ho na ato me kani je u brother wa breche no asende $100 ya wo se $100 no de asa woni ne swa na efiri na ko no he efiri na ko e ma ne sendi sika bi wo so tuwa wunya adwuma ehiafo ni je ene hantan ahewo ho sometimes ko mo esikafo ko abro mo ho ase ehiafo mu ni hye na wo ka kire wo brother ne say ehi emi efile kro ene wo say ebra no say krache ene mateme so me fa hwe mra me keep me 100 da bia me send 100 na mkeka bo mu a enye 100 na we watch bi otobe che me de wo kire na watch wo scan kwa nkoto bi ehiafo ni je wo ni hye so simi ye je ame je adwuma no na wo je adwuma nya wo na kombedo wo ka so bi be pa wo chew
wawari ase me jana ube jana na asa wo yire jana wo uja ya ati da kwa uka se unidi da kwa uka chen se me jana o mpacho mate bye bye se da bia ya me jana ne abepa chew ne abepa chew na ya wo de da kwa uka se wo jana o mate se sa ne ma ko man so asesa de ko ne ya no akra ba bo am apa ke na fe wani mo aye o yenya jia ne hantan destiny enforcing enabling relationships bro mo ase na so mu yi ne so mu yi na bo ho ban obi ma wo ba ne fie besom eye wo se wo ye ne favor oba wo na besom so wo nya aduane di otimi che wade o kokra san de bi ko fie wo ka so bi ntimi me yesa de na wo ye na ma fa ho no kra na ofie bi mfa ami si wo biem na wo nsi wo bi obi besi ho no kra o ko ya no afa remote ni ma so TV aso aye kon asi ho so emre bi akora bi oni obi tie na wo ye dwe na ma me ne be ka che na me friend am wo ye dwe wo ti go maame panyin na wono asi ne fie na odo abetena wa ma wo dan na wontua water bill na wontua light bill na wo demu no wo na maame ne so wo so maame wo akurase na me se maame wo pam wo nim se wo kwa akurase obi odu ko school wo du polytechnic etu nim se wo jan wo ma wo kwa wo be kwa akurase obi enche school fees afi what was anu so na me se jimi no ne ya pompo kira motuom maame ne pa wasem nti sometimes obi penasem wa dwen se pen nipa ne penasem no ebi ye bi eye ne se wo special nti na nipa ne penasem wo hie ni ba mo profo ba maame panyina be faw maame panyina be faw do abetre ne fi ama wo dan am wo duane di wontua water bill wontua light bill na maame ne faw se betwitwi bathroom na abuafu na ka hwa na ntwie na wo akula no chese wo 18 years na me hwe boy na wo hu no no ama wo da feda fa wo no sa maame ne pamo na de ko ne cha oni dan na wa ma bi adem wo ja wo ne kura ja wo chia no any a hand time it sometimes you know nipa bi nyame connect here with people nipa bi a ye mo relationship no ho ban ye nkuram na ko ya hand time obi ama wadwuma ya wo je se nipa no wa ma wadwuma ya wo ye ne favor ma ye nyi wodi sesi anhwe Ghana for wa jini bi say wo obi ma wodwuma odje se wo ye nipa ne favor on na ebo adwuma wura ada ye beli wodi no na be say wo hie adwuma wura ne mo na se sompa obetimi atomo tuma de na ba anu ani sika wo so wo mie bie ma da obetimi etu ne wo na ebo na yonko ono na ebo ho na ebo na yonko a wo no wo be je afidi abodin a obetimi anaso ka bi che wo se mintie and na prophet Kofi Oduro kan Jimmy asay yo Jimmy prophet Kofi Oduro amaya hwere ya de ewi ase age no na wose ka so aba na be manafia aba ehwe pese yi kwatwere be uko ya twere omo de ase omo frefre se mra ya ka bom prophet Kofi Oduro waje nkwa asafo awurade se utimi ayi no asi nchen a nipa oye waje nkwa eye wo employer de opo adwuma ma odidie ni o ma won sa kwa no na me de men kwa adwuma na me de ene men kwa dem na ma ye adwuma no he de wo kire ya tu adwuma no ma na beti ye yi wodi na beti na de wo ye no so obi betimi aye kwa bro so achen ya dum bi na dum wo obi be ye better than you we take a lot of blessings for granted apa mo me fancy ti we na me DJ o fa wura 2026 mu na ba bia wo bia obi onu wo ye adwuma obi ane ne tie obi a bo ho ban we mu pi ekate akọ emfa Jimmy nse no emfa Jimmy emfa je ense no je Jimmy wo mu imagine je Jimmy wo ye je no say Jimmy because wo ye je wo ye prideful wo ni kapre enu ye Jimmy I don't know am say o here need to be proud say me brother need sika na bra me amenye Osusu esa who born dog na one one first can be amna wade na ba ni nua no wonti de who are you abam what's me chat wo ye fanko amen shirawo amen anopei asem no tie we so emu pi efa ba bia enti ya won so enha ho e wo waste for ho enha ho waste for ho obo hu se na ade bia no a wo ye no kata what the pa waste yeah I say authentic and so no boa waste serious pa so I service for and so now waste every time as what of for body chat ma me say na ko ye fia da die sani ya hwe ne kan na nyisiri ni so de to so no wa kan ne ya kire o nipa fasem no nante wa kan ne ya kire wo nipa asem na wie ye ne say amen say ye betie ye de be ye adwuma ene hia enya asem ne tiefo awrefifo dabi asem ne yefo na ye ne yefo
na abenyina che na abedi ye amen ɔse monyimi ni na monyimi adifuo ni monyimi nkoa ni na koa na baako na aka sema Jesus enka so opekasa na yeye te ha no so opekasa kora kasa na kyerɛ me nda wata na me pekasa kora me kasa dididi ozo kasa wo ye ntua aka me kasa ye tua mka etimi ye menya ho mfaso wo kasa ye ntua aka me kasa me kasa ne ye tua mka na me ne obi kasa na kan sɛ me kasa ne ye tua mka Obrempo ye ewada mo ase yentie na ye nyini nche ne yemfa nya adwuma na yemfa mo ye bra ma nyame nhira wo no onye enu ne yo de nyame nhira no wonu aba AKOSUA ABOAGYE eti nyame adomo a ye bede ye tiefo nyina ase ye sorry sui na safo kantanka be ma bebo ye dwum obo ye dwum wi a na afi ya hye na ye de aka nyina aba nondu na first service en chebe da na second service no na abaso nyame adom adwada kosi ukuada ye be chade na ye de ya distribute mo enimu dada na kura de ye be hwe se adwada na na no pa na ye tu anamu a ye nko eti nyame nhyira mo nko so ntie SOMPA 106.5 FM Accra.